O te whasisilatu wa toe amatalia nei tau manga le whono au whai tula whono. Whamalolo na side pai o le tātou Palemene. E whatati ese tau manga le whono au whai tula whono mo le malolonga. O lo sao no le sus whono mai palauli. Le fionga le minstalong lango talonga. O tapalo fionga mo le whaua wino lau sao noanga. Tairo fionga whonga whatalai mo le awanoa. Ia ele i whae uina tunai mo tunga afa. Mo le atule angang whaaftaitele lau fionga le whonga ia me se whai lau fionga le lau tusio le whono. Ia mele au whainga aluenga e tusio le tāpe nanga fhoi male. Tau mawhitanga ma whai mwhasiringa ma losi o le pai o le Palemene. Ma lo le tau tua te tai. Alo fhoi o tō whai walo fia au. Ma lo fhoi lau sifono le pai o le mao tenei. Atu lava waru le aso wha au ngasi. Ia ma lo le lava papali. Ia onai vaenga whai ua tuai ia le whaaftai le nei tū ma lo. Ia lau fionga le minsta. Ia peife ona ma ua ina inisi fina ngalo onai. Tūlanga fo i leo le tā ua leo o tau toe avatu waise. So atu i tafutafa o lau fionga e manua o lea e teu tātou tūla fono. O le vaenga fo i lea i le nātura o a fo i o investment. I le tūlanga fo i lea whaftai ia pe Afrika i ma le tūla fono. O oba ma le luas fultausanga. O lea fato a teu lea. Ia aua va ia ma le totoa. Ia i le ngā solo mai tonu o ila tonu ia o foreigners fo ia e whaatino ia investment tonu o tātou atunu. Ia o le tua lalo la le nei tu malo. Ia pe whai ona whaise whainga fo ilia whai kota e peisi runga o le natura investment. Mana ia fo iwa nisi o fina ngalo tūlanga fo ilia o kātilas. Ia a watoru whaarima na i kātilas o nei a saulesi investai. O le mea lava na e tasi. Ia whapena ona na inale whaato whala inga la o fionga ni minsta. Ia na ona mātou tau le mau ia matu alalo e fisoso ni atu e manu lo titi ia le tūla fono teu. O le si vaenga muli ia o le tūlanga lea i le peona uta ua fo i lea i le whaamana e na e ina o vaenga e fiso o tai e maisi tūla fono. O na o le tūlanga fo i le maitau ina i fatia wa sola. Ia e tele na whaonga mai i la tūni mai amisi lawa lau asia tau tala ma le whaaloalo. Ia o nai tātou whanau teine fo ia tūlo e whaaipo atu iai. Ia ona whairola ia leo le pisinisi uola. Ia ona toi fo ia la ia leo le tangata asia lea ia po le alava le nātura na iai. Ia a leua ai pe iei nai fisota inga fo i lea ma le marriage ordinance le tūla fono leila lo le mtanga luenga o whaamasinonga. Ina iei nai ia inga fo i lea ina ia tau maru puipuia ia ai mai se lava le tūlanga fo i o whanau te mai. Ia ona whaatai lea maso mātou whaamtalang ta ua whaaftai o le nsau noa le fionga le tai o le tuanga i le vala lea. O le sau o le investor mai whafoi sau invest. Ma le tātou mawhau lea lai sau mastupe. Ia e sau toi whaile lou nupi wha. O lea sa tā ua fo i lau. Lou manatu sa whaile amatanga o le tausanga. Ia le investor le sau le mori mau umar tātou o tunu. Ia le ua fio toi turi. Ia o lau toi foi. Ia o le al whaftai le lau e fionga le minsta. Ia ua mawhai ona toi lau di liu le nei tūla fono. Ia toi sila el tātou malo. Ia ina i vai liu ia. Ina ia mawhai ona malu puipuia ele ngata ia mo le ati nai o le tunu i investment o lo anga ima. Ia e malu puipuia fo ia o tātou o tunu. Ia o mana o lau fionga le minsta. Ia e mai se fo i o le tūlanga o lo ta oto e te unga o le tūla fono. Mātou whaamanui atu nei tū malo. Ia anga leile atu amunia lau fionga fono. Ia me se fo te tai o le malo. Sui mamaru umo o le Palemene. Nui le tapo inga lo tu malo malanga tu mut fa lo fa aftai malo sa no sus fono mai palau li lua ia ole mai tau atu lava lo fa fatu lava le titi tong o awa le tapu e no tu la fono lo fionga le mista fa malo fa so ia la tu atu tai malo lo tu la mai o tai mo le vanoa sa no fo lava mai tau le tu tau le sa fe sa no ngal sui malu. Ia palauli. Ai mai se foi sa no ngale. Tai o le tuanga i le tātou tu e mafuta. O tūlanga lea, o tangata nei o mai whafo. Ai o mai te pena lou na tātou nei, whare tupe tātou.
e fa tupe no pifa e le company le la tau atu pe ia langa e serious le mta upu nei company le princessa panine na mata mai stangata sai nei ai uma ne fa tau le stangata ona fa ngalo le o tatu alo mafana ule la sa no tonu ia nga ya fiu wa suru fa fi atu le alo le Samoa ya ta un fai so soni le meu tupu maola le business ona mata lo le na tamino milo tangata le wa toi foi fai le sion to lua a tia il tene Samoa le malana fana e o mai la le so le foi to fa fonga ia wa behind le loan nupi fa e foi sa tato fa longo umala vai ai ma o le tula le o le na matuari lifa ai le taranoanga ma le fionga le ministai puipuinga na nei puipuinga na nei tu low lava I loop household tu lafana I le mai tangata nei fa o ngā tatou tangata ma tatou tamafana e no mai lo le apalai lai sene I lunga o tatou tangata mai e o mai le so le fai fetuna ingai I lo ia mafam sinonga ona o mea ia watutupu mai le lai titi nta upu le lau fionga le o ftalai ta pa foi le fionga minsta tupe a fonga mai foi nupi fa po o feme wo ia ai ta lafu nei no mai tangata nei fai o vatu de 5 miliona pe va fionga tongi lau alu le moket sales al bank isi mea au le tu e pito I sili no ngonga le mene nei. Whao ngai no tatou tangata. E sao no I eil sui malu ia fiu. Mai e watu pele mele na ina I matua manino le lei. O le ano fale le na. Tau mwhai o le tatou malo e teu tu la whanu ia. Whao ngai na. Ai wales company warehouse te le ana sau taruai nek. E no mai umale au fai warehouse sa mo o atu lo office ma fai atu ia te ula patai ula uli o company le o le state hold company le si malo tele o lo lato ngao sia uma o loa I fafo a le wo mai a matana fatu tu lato la vas pacifica o lo no wing e umane wo take over sa o lava ele company le pacifica ato e na fai elo susuenga sa tapai le fionga li ministao slai sene e a man ministao ia fata sila mamao le company le ai mawai fonga sao o mana ave le sene le company le no foinga le na umane e ma watangia ele umilava ona I net company le a tapuni puni umaloa tato pisinisi warehouse hardware ea le lana fai e lor tonu ta puni alo ia ma to revoke a toa le pisinisi na man laisene le ona la o le puipuinga le tatou te concern le temiri nei ea matana fa ululu mai o le mea mana ia ma le taungo fia o loa e tatou taunu ulola le monopoly le sa no iei le visio sui ea o le fai lon tatou fa tontonua wana o la tou o le afai al pisinisi nei mana o la tofo e manufacturina o loa mai le mela o la le tau le tunu e mai ai ala o mana revoke le laisene o le puipuinga le na a pe wo to tu lava o no le tulanga le I le fa nga ina o tatou tangata mai va to e foi la fa malu si au le minista e fa ia tulanga o le stala o pepa fa ipoipo e mai se foi le stalanga o mene o me umaina ia malu puipuia e la o nga fol me le fa fonga mai ale tato wa tunu la nga o isi matu no tu fatangi si ata fa ko la ko fatangi si mai la na no to lo lava le me le feta wi ai fai lava o le mana o tupe ia e batu foi tu lalo a fa fonga mai ma tu e fa nau nei o atu e tangata nei fa nga I meta tupe e o to mata tu le lei awane o tova ai le temile nei fa pe o le vai o le mata o le tupe e na lava na faonga e tipiro tia tu lo lava le fa fonga le mot e le nganga moni le na o le tatou te li o le tu lafano pui mo mo na e tatou tangata
e mawhaile a wala le tau fi ai tūlanga wha asol tūlafono ma le memori muti. E ta ulo tangata tau investor. Investor is an investor, foreign investor. Ai walto sa uneto loan tu pe tato institute le nei fa ngai fa yela to business. Ia o toe wha mamlamatu le lau whionga ele, whangwhitalai. Malo whaftai lau whionga teitai malo, ia o manino le leile vaenga. Ka whangwhonga mai fwore tātou atunu, ia wa iei whawhita au li foi. I le tūla whonu nei, ia ai o le ala leo le toi pōpō mai le whainga malo, ia mai la tōlo tūla i mai le foi o le atunu. Mai tau watu tūla i mai le sui a whleata, masalo le sui muna muli leo le eitu ana mot, tu watu le avanoa. Whleata tōlu. Mo le tele whaftai lau whionga mo le avanoa. Tā ua le. Tā ua nwhai se sao ni hui tū malo ni tū la hon tā ua ai mua. A marurua tū lau whionga na ngā. Lena mā ua sa whape sa whasiringi ia na mātua muli atu ma le whionga te tau ni tū. Ia, ea nsire fia. E inai fufuanga tā ua sa fufua mo le whape le se kako e le whaota tonga ruenga. Ia le lea mātua muli ai. Ia i toi wave mai. Ia ai na mau ese o toi lima le tas. Ia ke o fa fo mo le ko fa pe se male ava tu la o fionga ma ko no fa pe ngali ma te mam lam tu la fon tu mau. O le la calma lo long. Ia ma le finka ku la fon fa vai ko limi o ke e ko sa wai na fa la lava. Ia o le afese mo na tu le. E tu la fon no. Tu la fon la ni ma ro fa ftai. Aftai le. Te tau ana sui tatu tu la fono le teimi, tau ana sui. A mai sui nga fau, ma sui nga tala whengai. Ia, a watu fo oile, so soani, e whaare le ia tili ai, so soani ai, ale tali e fo. Ia, o le whantawha iu i lava le ale, tatu malo. Ai, o le tau ala tu la fono le ala u fionga limista. O le upu le foreign, ma le upu le money, tupi. A tatal nolo ai ele upu lea mai fafu. Nto so tai fo lea man tu la fonu le na umatu nei. Al Central Bank. Ona te le sao, le Central Bank tanta umai mai fafu. A mea kau investment mai fafu. Le ngā kau la kou, o le sifa, ia maisi vai ngā umai la vea financial sector. Ka ua kele le lako sao. Awa o ila, e mo o mia e tātou, information e sao noi, mai fafo ia tunu ia mai tangata nei, po o ngaka le leingi ngaka. He ngō fie ngā share information lea la tau, ma tātou. Awa le mea lea e, o mafua le te leo, tō ngā whing whawhi tauri leingi. E tia ula vaia, o le lei, o le monitoring, ma le wawa aia le lei o tūlafon. O tele tato tu la fono. O leva foi na iai nei tu la fono. E o le money laundering o leva na iai. Unexplained wealth o leva na iai. Ai o le o le va ia. A me se la le mele tu diligence. Le wa mai nei vai nga fo a toa le la lau. Tu la fono le na mai section 7. Le wa mai a ko ai lava ai nga fo. O le tali ina. O tangata ia mai fafo. Ona le mea le lifa iei a saunonga tatou sui. Le lifa ngal reserve list. E mwha mpisingisi a ngai kakasainga ma waka mai fafoi o fai. A le tu la fono lea. La u wawa ai. A pe o le kilo nga foreign investors ke kele vo i mai fafo. E ka kau la lea lenga mangingo ma mai a qualifying of due diligence. E nga ia whara o le whainga. Paula le mele le i kongu i lau discussion le whai. Le mele mea kongu lenga sa kongi sui whaka umako le whanko e whalau kele le palmia. Kaungu koe i mali immigration. Ala e la vea le whainga ole business license ea. E la vea foreign investment certificate. Ai le o kai mile lau vanga fau le whaingi. E le o sau e kongu le. E le ofisa le o le immigration i Kongo. Manga tāua te le kako whilo, le la kako whaipisingisi mga mai fafo. Kasi la wala kako mai fafo. Po la fo ingi mau certificate. A le loko ai le immigration le sa.
Apa la ka ko lo ko kuli na kai fafo. Ai ale ku sai mer kula fongo le immigration. Ya ele foi la foi kanga ko ave fafo. Al ka ua i ole. Ole vai ngale la ufio. Ole mele kula mai. Pero no foi eso, le mele o fafitai le au manino le kulango mingi. Então fai mai foi lua tasi len kam fai mai ai, foi lava kam fai ia sui, le fai ngo business license ngi ia. Sa ia le mele, sa ia. Ai le meu kula mai fa kele ngai. Ona la. Ole mafu anga le o mau. E sa war ka ia pai business. Fai lang business license. E ile revenue. Fa sole trader. Aru fai lang ia business, pe mamska Samoa fai la certificate, fai la business license, o fai business. A misa me fa lo me ia. Wa le mo biangi me kele fa pe mo kulang fa pe. Le la wa wa ku sai linga le ku ngeman miska o la fonga. Ikua. Le la pa mo kai ia. Haf kai le mele. Mele le wa fai inga pungi le mama le. Wa ka ki fai a quality config le tu la fonga ka fi simia. Ya fai ka ka ni config sa oi. Ale la uma ngai le kuranga le wa le menga le ale ko keli. Anga me fai business license i ya o a pe le menga me la kula fonga pe ko mangi ki kele ka ki kile. Ale me foi la fo tsanga la fiong. O le fa ngau ka ko. I business ia investment ke kele ngi. E ke fo ave ma wala fa fin kai. Awa ka fa fa ngofi. E lo fa ngofi sa wala. Ai fa ngofi sa wala fa ko singa mai ka ngi. We need investment. We need foreign investment. E mo mia ka ko. Ai fa kai o le o mai au ka ya pui puinga ia. Ai si ka ke kile fo i. Wai le mo mia ke fo ka ko mo kele red tape. E alo rua fa kile investa ko fo. Ai ka un fa ngofi e o e kulanga mele. Anga ia fa tuanga ia watu. Ngai ku ele ko fo ia. Il mele ho seila retailer mo kulanga penga wa al mele nga ko langa fo kaluai. Okay mo kwa ofo. Okay ofo. O fai masioki de mo. Fai masioki le lesa. Anu nga tala. O le van si la fia. Ele au wa nga ia ho seila mo. Le amount le fa yo mo ka sami sa mo le ka usang mo le ka usang. Fai ia fa po fa sili ni ka usang. Ale nga fai shoki. Ale ka ke lo. E mai lo. O ku isi vaanga. Fa ka wa ka container ka lima ka yong. Ai fa pu. Se shoki. Ia nga mai lo si mo lunga ka o mengi. A mele nga le ka un ka kilo. Ko ai mele fe ngo mengi. Wale ka mo shoki. Pa fa pe. A fa shoki me ma se kasi ka usang. A mele ye. O fai e pe. Fai e pe. Ale se vai nga lau fiong. Ole mea le ole. Quality of goods. Ia ele se upo vane ai. O mo kwa yo kale loa mo o loa yo la mo. Al kele foi o loa fa ka vai dei mo mo. A isi o loa. E o mai mo meo foi le o copy o isi o loa. E ke la kula fa ngai ku mo kwa ke le fa le ku. E ka ke lo mo bui fong, sa me la ku si. E ese le mele a mai fai mai. A ke vai o me pe original. E foi lá me ai. E o ka ko o le kwa ke le fa le ku o me ai. A fin ka ke le foi la kula fong o me ye. Pingo me yo me ai. A me o ku si o mai ke quality. Ya. Ya. Ate vai ngi ai. O over lo se fulu ko ngai lingi e pe korsu. Fai mai ai si. O e lingi fai fala vlave. O e fai fala vlave ele ai. Se kulo. E ka kaun ka kilo le ko ngai mele. E len pi supo. Ia dangal me langa ko kala wil muksi ai ia. Ale la ka ke vai ngi isi apu pi supo e wa mai. Ia o ke le fai ya. Ki fa pera ia Palemene fi ai mele. Ele ka o nga fanga nga isi me ia ke vai ki. Ia mai isi me ko isa ia le wa mai. Ia ang ko ku o ka fanga isi fia.
ngai ke kau el si fia ke ro ngi me ka ngo ko ia awa o leo sala ka ngo ngi si ka u al meleng sa ngo mai dia o lele ka ki kilo ke mi nga fa lo le pese me nga lu ko va ngi li fa ika ka mai fa awa wa ya u vai kele le me le la la ile pa mi mo ka ka wa ka ima fa o makua kele fa lo kele makua wale the last 3 years makua kele va ver mo ka fa ngi ngi mi ia kilo ia ia kulanga a le mele fa ko ele ka kilo fa lo o le o sa kong le fa fali a fa ka ngi le fa fali Samoa Ulinga lueng. Asia, eu fai me ka ko. Io o ko me fa fer ma o ko ke fer ko so sayete. Ku fa kasi o kom ka ngo fer ko constitution. O pui o ko. Ele fa ngo ko malo pui o ko la fa lo fa malo i ka ka lo tel. Ai o mele o ka ko. Wal mele o e ko fa fo. Pui ngo la ko professionals. Fo ma i fa ya o me va pena. Ngai kale ngai Australia family si fo mai Australia ke ron mali el mediku fiu ngai fo mai mai fa fo su e makso ngale pas angol kam fai ka fo mai Australia au kar ko wa ave fo mai Australia su ngale ole afa la ko le pas ya ai or kam fai nga i ka hofia e wal me ngai ngo i ka ko le kiki ka ko ai fa ka yo le wa makamea e so songi ka ko kula fo ia a mea e whaima, keu, e mwhai, maka i lumpa o mea le pifisiri e kalau fiong. O marasi anga leo ave la CEO, i lalo e whenga regulations. Whai e ia mea o lisi o, reserve list ma restricted list. Walesa i lalo o kula fonga o ku. Ia, awa pea almenika kukanoa i fo. O lea e pe ua alu umale lifa le, ele CEO ya a fer ka ngal ka ngal ya alar ke mi involve mi ska wa ke mi polokai ya onga mo mi le ka so sang e kai ole sa ole ile ava noa e ka sanga tanga ele official lo yisi mal mi ska pa fa ole kalia lang ka sanga ai ya ai o ngai vai ngai a lo fionga so songi ko ai mo ka ko kula fong ia mo ia le ia fiafi fa kai lava lo fionga fonga fono mo lava no alo faftai sa no masalo sui mo muri le ole tu mata ia ono lo tu nai mai tai malo la tu lava no lo fionga parmia salo tali muri voi le to lo lava no le fionga le minsta ta u fina ngalo le forsia Io, te le io le tuta ua e lavan taun fai atu le tato fai ngā malo. Ta sifuru masina. Ai fato alua tolu masina o le CEO fau, ia pula. E le lai titiri ngā luenga pula i lai fai teimin nei. O le revision ato tato tu la fono me umale o te le fa se me o tofina ngalo le to tsau no mai me ai sao. O ia se kia o loa o ngai mai tonu le tunu. Ke le o le society o kanga luenga le malo. A maka mea le health. A tau nei vai uma po wha kanga o loa ia mai le ku. Le vai ka ke pisa, pau maa moe, muri moa, muri pipi. E lau kele ma mawhala le mea o le a mai o loa wha kanga mai le ku. E vau tātou sau noa le mele a wa kupu ma kele whale o loa. Ai makau kia vol mele fe ngai male makanga luenga e au la fonga. Ora kele o la kongi ele o savalia compliance o longi. Makau kia vol kupela ele o aoa ele makanga luenga o la fonga. Onga la kang fai kufa kasi me umanei le ka ke aku ngalu wa temini nei. Ma le faku a kolnga le ka ke kamu fai kalangoa. Yo anga wa sa no sao. O umar kai min kako wo le formula lengo kalona ke fe ma wo man fai la tali le mele
Le formula lea o le demand and supply. Ale lau kako vai. Nga keng apa whapuku le moa whasioki koe oso mai runga o sir kau. Ai le eis kako meo vai e. Le la vai, ale o vai. E o whakaungur kako price control board. E le koe iei sesi e koe whai kongo whiki. I le mele le ku. Ea, kako bevesi foi le koe mamau ke rea. Kua mi vesi rungo le media whamea. Ku mau lava. Wa mai mele anga e kau mamawhai le kungu. Ku lau lava le i o le moa lea. Angalang ma fuanga o mai meo. Leo fai papa kiu ke pap leo ma o malanga i mangi le kungu. Hama voe ngam ka fisi au mea kui la au. Papa kiu lo. Kala wari ngarenga mai a mea. A inga nge kei ua misi ele va ai la kou sa kaunga sakia mea. O le quality o kutse mai. Lela e kupu ngir fa leko. E al mea ia, se wale vang kako kau mamafa ia mea. Pasau wha kasi voi kako pizza vol pakua moa. O le pakua moa e mau mai e mani muri moa. A sau vo le moa a koma i fafu. E mau mai a kurau lava malei o le moa. Ia i pe ufa fo ringa vo le wa kau fa pe wala mai me le karafe ngai. Kau mamafa i le kungu. Uio lea. A ua leu kako mai, ma ngai ala ngā kako mai e awangi koe alofanga sesi. E le fa pe ufa ku wa i se leanga i se mesa iai. Le ai, o le aunga malwa moe moe. Kako mai whakasi e whauku la whongolanga e a fia kere kako. O angi mea ngā whau ngā kaimi whai ngā malo o sola, leo kaungu mai kako whai ngā malo whau, leo o mai keu keu wha leima, a ki rengi wha mangingo wha mamalama kulanga pe o me lea. A lea ngangala vaia, ia au mai lea vangoa, e mai e kupe whau, pe al me lea, foreign is new. A vangoa whau, lea ko ke mumusu ko ke whewhewe whai. A mai kupe fau, ma ki ngai fau, e ki ngā e le ku. E wai umangea, ka viri ar kupe le ia ka kou, kor kupe ari whale ariri, ka mira le ipaka whale arupo, ka mira mai sa tinga tau ngei. A le kupe fau. Kupe la ngā le kau ke mga mia lea, le ngā ngangi le whio ngai le. E li mings ka, e pui ai ka kou uma, le mea muni muli, le mea le la ngā ule vai e le immigration. Sa o le. Awange e se kangaka foreign e sau ngei, ferfelua ngai mo lima kausanga ke au siksenki ale ka ke ke mi onga au la pe for kula fongo le immigration ni ale fa malosia I no work permit, no business, no job. It's simple as that. E la fa malosia ngel menea au lava ngai ko e wal menga le fer ke mi la kiu my application a permanent resident is nga ngo mai ngai o me ka fa fao ke ia ua umangi usau whai. Ngofo koe lo marikengi Samoa ia permanent tailoi nei. E ka ua kako kalangoa lango lea kupu. E kupu foi. Io kako ua kangaka. Me o sponsor ia sponsor le Samoa kangaka ongo lea. Or kupi. Ia eo lea. E baku pele e whamalosi le whionga I le liminsta. O I kukongu ia. E kawen kako kirkiro le leit kako kulafongu lea. E vaku foi fa malo si lango le nga I meleska kula fongo le fuka langoa. It's citizen by investment. Kulanga la yo pisingisi ke kele la nga. Yang fa ka ko mele a family onga la kupe fa adu nga mawalo lo sikseng. Ale wo ma pasir mok. E umange e lei ma sesi wo invest nga me onga wo kaunga ka kele ka ko family onga. Le vola muri mai le nga kula fongo. Se ka ko fe ku ngai pe fa maka. Pefa maka e ka kaunga aver kako siksengi. E vai liu wair kulanga o kako kapingeka. Langa kau ke mangu I kako siksengi I kako passport. Ala kau kungai kula fongo. Ngal mon me foi no national ID. Pa wala nga me sa wa ngei. Sa ngei fai pisingisi. Leise fangua, leise nga voting, leise me kasi. O fufuanga nga. O le ka pengal kako malo. Inga ye pui ai kulanga leo kako kakangu. Le kau ke popole ye ave kako kakangu. Ika ngaka e o mai fai pisingisi. E o manatu e ka ua whina ngā lo sui, ka ua ngā baku se wha mamla manga. O I o loa ngā I eita penanga al tātou malo, I maranga ngā wha lalo. Ia, malo whafta, ia. Amusa wha lave sa ngoni. Ta se si vanga lea langa I tau I tā ua. Hela whionga I pan mia. O le mea tonu a lea len kupu le whawhitailu le tala noa tuai. O lea ka alo la vanga I el supply and demand. Ka ofi le moa. O ki supply. Se iaru dungal timan. Yang amero le waru dungal kang.
ai al mea a fai o kilo ye al mea langa le o e lo ma lo supply mai ai mai ko champa vanga le lalo supply anti mai va fkaila Ia, malo whaftai. Ia, langa le tūlai mai pēle whionga le te en malo. O le fofo le ua fai. O le Price Control Board. Ena le utapena. E le mawhai la o na toe pule le tangata le tau o na moa. O le la fatu la ngatu le tanga luengo tiute, tanga luengo la fonga mal pisnisi malamanuia. Le tau. E alu le pusa moa le masina ma le masina. A le tau te tala noa le mele. Fa maunga tolu sfuru le fast food container fast food futu mo le tau te tau mamafa le masina. Aman. Tu sa maleono fitu miliona le tau sanga moa. Lono wingo, leu tato ero le lei al me tau te tau mamafa le masina. A o haia inga ia. O le pui el tato malo fa atu le tato tau o loa. Komisi o le tau o loa. Leu fai mai o te teletonu. E le to iei ni me le la to fatu langa sao lava le tauna mai le importo le moa mai fafo tu iei jato GST le tiutio le moa tu iei ma costu mo le wafu ma me uma tu lo iei ma polo fiti fatu la fono ale tangata e na maua lo le tau fatu le pusa moa Ma lo whaftai, ia, o le vaenga fo ina la ngā re fina ngalo whalea te tō, ia, o le tusa lea mal wha mamanga te tai ma lo, e fōringa mai o le lato e whaita to Price Control Board, loka i lo i ngā lea runga ma lea lui, laro tusa umalo leo tangata whai pisinisi tu langa lea. Ma tau watu o so lei tu o le maota, ia, a le fōi o whaaria fina ngalo le whionga te tai o ma lo, ia, o le fōi o sao no se tasi o sui o lei tu o le maota. Ia e pele o le avanoa nei la alafo atu ta ua ne eise isi fina ngalo ala alafo atu lau whionga le minsta. Tu sau fina ngalo whaalia o le maota i le tātou tu la whono tau whaofi. Ia, tai lau whionga le, whakatalai mo le avanoa. Tu la toa mo moana, whakatai fo i sui maluna. Sau noa, tu alalo fe wale, tu la whono le, tatu malua e mese wani matanga ruenga. Mai tau lo whionga le, o vetalai saunanga sunman. Pe mafuri lava i whautuanga. Whautuanga le leia wale, teu te unga tu la whono. Sa whaufi. E o ngā whene tu la whono lau whionga le fo vetalai. Mula te fo e, le fo e le au ngā me tupu. O tu la whono nei sa whausi eina le, te luafe. Ia le mai tau atu, e polo te mea leo whionga le alama. Oia le, ia le tu le, tia BP, e au manatu, ia waftai laua, wo mai. O whaini teu ngā wale, e manuia da tunu. Sa tu lava e, sau noanga sui malu. Me tau mai foi lau whionga le, o talai, sa lofu lava ma, mai tau ma tustusi. E amana ia foi ia whing ngalo, sui malu waftai le whionga di Palemene. Tai le sosoani mai foi tau ia le tolanga mo fia tau tala ia o le tolanga fia le wa matter tatu Price Control Board porque tatu Commerce Commission le sa fono last wai ia tonu nae fo ia le tele o fa tau de pena la nga sui mna tolo fionga fo talai lau tali pe i sui tai tas pe ngo firma mlamba le tau ia ole sembalvo pasalanga tot ia na fula vale dis fale o leo e to foi no fuli le saunang e tele la vale fautuanga tulanga le la fionga le soimbat ole sina va ngole tula fono te ndei malo si anga ni tanga ben e fai isu su nga ipenda la nga la fionga e lo sa ngole fionga le i Palemene e tulanga tatu CPI e isi time ya si va ngole public awareness ma ya va time of twang that's why la pa maulalo ya va ya tapenanga le tatu tula fono te sai pole fionga simbalu siumbu ya tulanga le background checks e polisi nga va ngole te unga tula fono ya lava time so e lo tarsanga mai pena mai tau foile te unga mai le sulu aso i le fava yaso ia fai uma fava yaso ele uma sesuang ia fai auto tutua ia
e whionga le sui malua whare la time sama tau ia tūlanga wa lisi whale o leo ia lewa talia le tausanga talia le whautuanga au te matu fo i le tūlanga le tua wanoa i la tau fo i whai pisisi mai whafo ia whaftai mo whautuanga tau ngō whio sau fuanga ia pei no taua lewa matar tatu price control board ia le whionga le sui malu whale alupo e tūlanga le independent review pēna tāu wai le whionga le Loia City e wa toi whātere ni stinga ruenga le whionga Loia City ia mo le tali le tūlanga o le wa pēna sile whiwhani bota le whingalo le whainga malo e wa tua fo i telo lo io tanga ruenga e lo whisa Loia City a tono ira la whainga whia le inga ruenga ia le manatu fo le ba i le tula le vaenga rea peo le sa o le mistasa ia le whai unga toi bibu inga le tausanga ia le wa tu Loia City tu to tasi whai unga o le mista la wa mtanga runga funa o le winga nga le o le vaenga le te unga ia taria voi e whautuanga i le spot checks sa o leile whenga simbadu e tūlanga leo talia o siaki ia whamaluru atu e pule labo le company ia tō mai tau fo i te leo pisilisia nai tangata i te atu mure wall fo le i siaki fo i e peus mai whafu ia tūlanga le ia pule labo le company lava i la tau e leo toile malasiangan malo ia tūlanga le whasalaunga ma report ia public awareness ia o talia ma ia fia le o tuanga ia se uso sa nganga wha suimbaru on mena tau mai tau lo whenga le whongwhetalai. Pe o tau tu vātasi le Fire Investment Certificate. Ma le business license. Pe mai tau hoi tu lai so le tu le tulunga le whenga le swimbank le whenga le Mingstar. Tu pe mbaua. Ia ona popau. O le tūlanga le ese lawa le FIC. Ese le business license le pe o ta ua le whenga swimbank. Le business wela iti e whātau oi ni uma. Ia o le vaenga lea. Ia ngā whamba le whenga le Mingstar ia. Ya paunga ya swimbalu ya monga fa le kota le fo ya pisinisi mai fafu ya taria foi fautuang pelo swimbalu le pata tu pai lalo ya ta o tu langa i disfalo le fo imba ya le ta o fo le vessel mista ya le ai ole no ngal mista ya tu to tasi fa unga fa ya tanga wen o le unga fa ya lo polisi e te na sanga ya ave se ya o polisi la bo ya mista fu na tanga wen ya tu langa foi le barbecue mo le tu langa pena tau ya pisinisi ya le la lole wa ngale la fonga fenga le sta ya on po paunga e whenga swimbalu ana mbomboa, ano amaa mbomboa lau whenga le, sui tai tai. Ia, le sere vaenga te uteunga tu la fono, background checks, due diligence, ia, wataria ma fia le whautuanga. Mea umai e whautua mai ia rau wha umai lalo. Ia, tōru whautua whoi matu la fono, ia, tōru whaisi tala. Ia le, whenga tai tai le tua ngai, ia, tai whoi ma le, o whautuanga, ia tūranga le te utu la fono, beneficial ownership, ia mautinoa, e ona ina pisinisi. O tūranga le pe on, tā ua fo ia, pisisi mai fafo, a meto e whai ia, no la tupe nei Samoa, ia tūranga lau e le te utu la fono, tau laura matai tū le tūranga. Tu se seino, ho seo mi teo mahardwea, ia la sirisira fo ienu tanga ruenga, ia maisi ia vaenga sa ua lau saulanga. Tūlanga le aisa ma le whamaisi e tūlou. Ia tonu e ngā fo, le sile vaenga e tū tatu sa iringa. Ia vaenga tatu e li isuinga tatu Foreign Investment Certificate. Te wile sun malu rauli tonu. Ia sao le saulanga la whionga sun malu. Tulanga le pisilisi mo motels ya wala silsila fo ya mutanga ruenga
ia ma le whenga le swing malu o whara tonu, ia tūranga la background checks, ia ma le vaenga i o pia tāua le whenga le parimia. Ia ngā rui whata se ene mtanga le wenga le MCO, ia ma le swing whamaloina. Ia tūranga i quality o mea ai ma pia tāua. Ia, o le tūranga le i le pene review le pia tāua le. E ai tau sanga le official lawyer siri. O to ina atu le le mista. O le mista la fifiria le independent reviewer. Ai le fai le. Yo lo to e patinoa e fifiria le fai le suenga. Yo tale atu le la o fionga le. O petalai. Pa tai mo la bonoa. Ma lor sa no ro fionga ni mista. Ta tonu manino uma mta upu sala nga sui mamalu. Fa tau tu la fono tau fa ofri nei fa malo le fola manino fa tata pena tani mai fina ngalo le mota fa manuia le tue la wafionga malutanga luenga siri por a fai tau ina nei tu la fono tau fa ofri o teu teu ngor tu la fono tupe teu fa fai ngā luenga ina mai fafo lua fe lua sifun moleono i lona fai tau nga fa lua o eo fina ngalo iai sa unua mai re ioe au ese le ai ua manu malo le ioe. Stula fono i teu wel tula fono tu peteu fa whainga ruenga ina mai whafolua afe. O le tula fono ina ia pui a. Ai ai le whamtala ina upu mo le o lo teu fa whainga ruenga ina na tupe mai whafo. Ba toi teu wai le whamtala ina upu tu peteu fa whainga ruenga ina mai whafo. Pui pi. Ai mo le lisi wha leo ma le lisi whaatapula ino pisinisi. Po o ngā yo inga tauta mao ainga ina ia whaatonu ina mai tonu o tū la whanu whaatonu tonu. Ui pusi, toi whamanino ele wha ngā solonga o talusanga mo situs whamaunia le restala ina o tu peteu whawhainga luenga ina mai whafu. Mo mana onga mo le tui na atu po le te ena o le whamatu ina atu o situs whamaunia. Pui puti, whamaro si ai, maro si anga le mtanga luenga e mata i tu wai tau sio nei tū la whanu. Pui e mawhai e le mtanga luenga o na wha o ngā whamtalanga mai pule wha atoni atunu i whafu. Ko la laso upo le malo, ma wha aso atu whamtalanga isi la laso upo le malo ina ia soso ni aile wha atino ina o ananga luenga tau ave i lalo le tū la whono. Ma pui wha ai mo wha moe moenga e fso tai ai. Tusa ai ma tula fono tu mau. O le atu ina atu tula fono tau whao fio teu ngal tula fono tupe teu wha whainga luenga mai whafo. Luafe lua sifunu mo le ono. I le komiti o le vaenga tau le tamau a inga, mo le iloina, ma toe li poti mai le fono ao. I se Fonotaga o lumana. Ua tātou taunu mai i le whai unga o le tātou ngā luenga e tusa o le lafo na whamaonia. O le atoanga fo leo ngā luenga sa whatulanga mo le nei masina e tusa ma le polokalame o aso fono a le Palemene. Whamalo le on sa. Whamalo le whapale. Whaftai mo le whasoa. Whamalo le usu fono le Palemene. O whautuanga uma sa ato wha ia i usu ngā fono. Ta otola ia le Palemia ma le kapeneta. Mo le sanga whauwhawina o tātou tūla fono. O pulawa ia e masani ai le atunu, e te tele a pesenga e matua le o. Whamalo whaftai, o i tūlele ia o le whamatai e mita ai, so o se Samoa. O te whamarulu atu foi, pe a whai wa iai se se o le whongaftalai. I o tō walo lofa ma whamangalo. Anga le le li i toenga o le nei a fiafi. Alo lofa tātou komiti, sila ane i ngā luenga o tuinatu mo iloilonga. I leo se tūlanga le toe whanoi mai mo se whatanganga i leisi fono, i le fono au. E wha mai ai au tō iloilonga. Whaftai atu tāpua inga mtanga luenga, mwha la proputonga tu maotio si o tātou malo,
Ma le mamaru le atunu o lo tātou mafuta pea. Ma lolo tō tāpua. Tāpua inga Samoa, ua wha ma lo talo. Whaaftai tāpua, ua e manuia ta urumanga lau Palemene, ona o lau tāpua inga. Pea whai wa iai se a leo o lau Palemene, ia lofa ma wha mangalo. Ia wha manuia atu le atua, ia te oe le atunu pele Samoa. E le whai titia foi le whaaftai au aunanga ese, ma sani o lo ngā rulua I taimi o Fonotaga le Palemene. I laua fionga le komisina ma le mtanga luenga o leo, ofisa sili o pulenga ma le au whai ngā luenga le mtanga luenga o fisota inga, ma whaamtalanga te konolosi. Komisina ma le au whai ngā luenga o le pulenga o au aunanga tauti nei mō. Ofisa sili o pulenga ma le au aunanga o le malusi anga wha editise. Pule sili ma le au whai ngā luenga le kampani o le Cool Line. Whawhetai mo le au aunanga ma lo le ngā lulue. Ai tātou te lei toropo, o te taro sangatu suis fono mo whasale le angatasi. Sei e saunia se te talo e whai ua le tātou fono. O lo whalolo. Nau whionga le whomwhitalai. Ia o lo tula I mai tai o le malo, la atu le avanoe la o whionga I le ripanemia. Nā tue le tu ua whapoe vanga le tātou mawhitanga o leua e tanoa ma whaalava fo I lea moa. I lau saunonga whai ua le tātou nei fo I Fonotaga. E ua manatu e tula I pē wha leo le whaaftai e le tātou mota nei. E mei se fo I le malo ma le kapeneta I a minista lango lango. Aururunga o mtanga luenga I lau whionga le whomwhitalai. I lo lava e le whaingofiu whai valo filima. Tawawa me ina fo il tātou Fonotaga le nei aso ia lewa e saunoa whaaftai le tua. Tau I manur tātou whamoe wai umalmanuia le tātou Fonotaga le nei masina. Ave fo il tātou whaaftai ia le tāpua I mai asio tātou atunu. Ia tātou ave le iuta. Mātou fo I le te talo. Ia le tātou Palemene na avo I tua le mota. Au whionga I le taitai o le tua ngai ma le sui taitai ma le nai tū. I o asu wanga le vatele o le tātou Fonotaga le nei masina. Ia tātou saisa ia nei whausanga mo Samoa. Tua ia manga le tātou mota, tātou te whale. Whela fwa I fo I upu matala ma suwanga le vatele a wale tau singa le tātou vananofo. Mātou te teletonu e tasi ale tātou whaafitinga, ia manuia Samoa. Ia, mātou whaamanuia atu, fufuanga malavasina ole. A moe se ia tātou au lia o katopa tātou toe whilo iai. Whaiva, ti ute mga luenga o la whenga I malmota. Ia mai se foi lau whionga le whongwhitalai. Tulanga foi o tūtua noa ma malanga, ia malanga ma le atua ia tātou toe whilo. Nei vau e sāu noa le tūlanga o tātou komiti wha Palemene I oe. Talo fo I le paia o taitei fono. Mai se foi tātou komiti e lo whangia le tātou ngā luenga. Ia, tātou taupule ia, whaafonga mai Samoa, o manu nā wā fo I le whaiwalo filima, le tautua ino si o tātou atunu. Pa ia wha le tala lelei, mamaru wha le atunu. Tai nane pa ia wha le malo, ina ia uli masao le tātou whaingamlang. Ia o tātou wha tau muawa atu le whai ungore ne tau sanga, o sa mātou leo lea, o whionga le whongwhitalai, ia ele ia mai le tātou te talo whai, tātou te tau mawai ai, wha soi fuia mai manuia. Whaaftai sau noe lau whionga le taitai o le malo, ia o lo whaafafonga mau whonga maua le mota, a are tāpua inga si o tātou atunu, i ona tawhai fia, ia lea whau e whamanuia le tātou nu tus, o le tātou atunu tus o le tāpua inga, ia ua sao ai manu whamue muenga le Palemene I le nei vai aso. La whaatu lau sui o whasale angatasi mo se tātou talo e whai ua le tātou whono. Tātou I whomatala. E le lei lava oe le atua, e matanga o fie lava oe. O lou le lei ma lou matanga o fie, ua whai uina I le manuia, le whono usua lau Palemene e peo na iai lo na aso muli le nei. Mātou whaaftai ma vatu, le vi inga ma le whamanu ma le whaneetanga I lou suafa, ona o lou taitolua ina o so mātou whaatau waa ma so mātou vai. Whaaftai lo file mu, au tau awa mea ai, whono usua lau Palemene, mātou whaaftai tele le atua I mea uma ua e tā pena ma e saunia mo lau whanau. Whaaftai fo I le li ia I to mai maanga waa,
ua e whaanga whaaina ai I mātou e maise o lou atunu o pūlenga ai le ngata I leo I mātou ua tau o sui sufono le nei Palemene. Mātou whaaftai atu I au mea alofa. Ai pangalere li io I mātou se whanau si se mga sala e le tau tō laulawina I o ruma o mātou whale tō. Au mātou wala au le li ia male anganga o le loto maulalo wha mole se e lo whangia wha maangalo lau whanau. Sausawina o mātou whale tonu I lau totu. Ina ia avea I mātou o whanau wha maangalo ina mo o e mau whea. Mātou wala au ia ilo file mūsi o mātou atunu. O le nei usu ngā whono o sui taitasi o le Palemene le ali ia u mātou talo. Ia ilo file mū mo I mātou uma. Mātou tala noa, mātou whaasoa, ma whesufia. Au ase manuia o lo atunu o lo tapua I mai. Alo whangia le tapua inga na yo mātou mātua, na yo mātou a inga, na yo mātou I tū māloa e maise le loa loa o Samoa. O tapua ia o mātou whaiva. Mātou talo le li ia whamanuia mo I lātou. Whamanuia fo I whaurulunga o matanga ruenga le mālo o eo whitai tunga. Ia wale ngā lulue puno wai I se manuia mo Samoa mo atai au. Alo whangia le neiva yaso ma le nava yaso o ai o fo malanga o no malanga whaale mālo le ali ia whamole mole ta iala o I mea uma. Pui pui ma malutia lo lātou soifua ma lo lātou wola ta liu mai le uto mātou toe wheiloa. E whai ma vi inga o e tu maupea lo mātou whaatauwa. Tai soifua lo Palemene I le nā masina fou pe a mātou aulia I whiau mga ruenga māsani a walo mātou walauina. Mātou talo le ali ia ia maua le file mū mātou te tāpena atua I ona Fonotaga. O lea la mātou talo turi muri au loa ina lo mātou wola I le nei fiafi o ala uma e uia wha mole mole. Wha alao lao ma wha paolo au. O lea la mātou talo ma leo le ngā lātu lau suafa Yesu o mātou wole ma talo atuai. Amen. Mori atu whaftai whasale anga tasi tu sail tātou tāo sanga mori e whai wale tātou Fonotaga. O te whasisila atu o tolo pōnei tau mangal whono au whai tula whono, se ia ulia le aso lua se fulu o ke topa lua afe lua se fulu ma le ono, I leu I tū la iwa tau se fulu le tai au.